Recite mi vaš projekat, samo ukratko, o čemu se radi tu? Naš projekt Inovativna pedagogika 1:1, koga je naručilo Ministarstvo za školstvo i u njega je uključeno 75 škola. Isto tako su stručne organizacije uključene, fakulteti i naš Zavod Republike Slovenije za školstvo i Pedagoški institut, tako da imamo raziskovalne i stručne institucije i one koje implementiraju. Naš cilj u ovom projekatu je da uvedemo u škole aktivne oblike učenja i metode, tako da su djeca aktivna i preko ovih metoda razvijaju kompetencije i pri tome upotrebljavaju IKT. Tako da nije u centru IKT i različita orodja i aplikacije, nego su u centru razvoj kompetencija digitalnih i 21. stoljeća. Ono što mi se jako dopalo na vašem predavanju, što ste duhovito zaključili, da mi nastavnici odolevamo svakoj inovaciji, da poput ratnika uspevamo da preživimo svaku inovaciju i da ipak isteramo nešto naše staro. Ja tu prepoznajem načine rada kod nas. Da li vi imate sličnu situaciju u Sloveniji? Mi isto imamo sličnu situaciju u Sloveniji. Zato smo najprije radili mali pilot projekt, tako da smo vidjeli šta stvarno možemo da promijenimo i da nastavniki uzmeju za svoje. I da možeš da vodiš neku promjenu u procesu, važno je da smo svi surađujemo, da nije ne jedan gore, jedan dole i da veliko komuniciramo, iskreno i stručno i da se slišimo i da onda kao grupa, kao jedna ekipa, zajednica radimo promjenu. Možete li mi reći, taj projekat 1:1, to podrazumeva jednog nastavnika na jednog učenika? Ne, to podrazumeva se jedan uređaj na jednog đaka. A koliko je nastavnika potrebno da bi se taj 1:1 realizovalo? Isto kao i u normalnom programu, jer ide samo zato da kad đak ima uređaj, ima spravu, onda to širi učenje izvan učionice, izvan škole i u vremenu i u prostoru. I to nastavniku stvara neke poteškoće. Ja nisam više Bog, ja sve znam, jel da? Ima puno informacija okolo, pa ja treba ne da budem onaj ko predaje znanje, nego ja sam znate, ko konobar. Evo, to vam nudim, pa da uzmete, pa da učite iz toga. Recite mi, pričali ste o razvoju kompetencija. Da. Kod nas je to sada aktuelno, mi sada to radimo. Da li je to novosti kod vas ili je to već duži period? Ključne kompetencije, one od Evropske unije, su već od 2008. u svim kurikuluma. A kako ste rekli, učitelji uspješno radimo po starem, pa to je proces, ide polako. A sad na te ključne kompetencije idu kompetencije 21. stoljeća i tega je sve više. I što je ovdje bitno je, ne mogu ja razvijati kompetencije kod đaka, one to moraju same. A ja treba da learning opportunities, kako se to kaže, ne? Učne prilike, učna okruženja, inovativna, otvorena, gdje oni mogu da se razvijaju. Ja ne mogu njih razvijati, oni trebaju da se same. Ja samo mogu da stvaram prilike da oni to odrade sami. Što znači da insistirate na samostalnosti učenika? Da, samostalnosti, odgovornosti, da stvaraju projekte i takve stvari. Kad pričamo o tome, nama je veliki problem ocenjivanje. Kako da ja sada kao nastavnik ocenim koliko je učenik samostalan u svom učenju? Kako ste vi to rešili? Mi smo u Sloveniji kao pedagošku paradigmu uzeli formativno ocenjivanje. Mogu samo da kažem jedan primjer, tako da nastavnik sa učeniki zajedno razvije kriterije, na primjer šta je dobra prezentacija, onda djeca pravi ovu prezentaciju i svi ostali dajemo povratnu informaciju. Koji kriterij je bio dobar, šta je napravio i gdje može da se izboljša. Tako da onda na kraju koji daje zaključio ocjenu je nastavnik. Nije prvi nego zadnji pri ocjenjivanju. Tako da se učimo jedan od drugoga. Tako kao je već Maja kazala, nisam ja jedini vir znanja, nego smo svi učimo i svi možemo jedan od drugega da učimo.
Ovo je poanta ove stvari. Recite mi još kako ste zadovoljni projektom, kako napreduje projekat 1 na 1 u Sloveniji? Ja samo kažem da kad želiš uvesti novosti, uvijek je velika dinamika. I uvijek su problemi i uvijek su izazovi. Sada moderno da kažemo izazovi, ovo nije moderno problemi, a ja kažem na starome, a treba da na nove da se izazovi. I tako da vrlo je važno da se svi i direktori i nastavniki i profesori sa fakulteta i mi koji vodimo ovaj projekt da radimo kao tim. Mi vjerujemo da možemo samo tako da pravimo promjene i da poštujemo drugoga šta zna i šta može da radi. Da svak pravi onda dobro svoje djelo. Hvala vam. Još za kraj da vas pitam kako vam izgleda ova konferencija? Ova konferencija je super. Puno je različitih izlaganja, veoma zanimljivih. Bila sam juče i kad je predavala jedna koleginica iz visoke škole gdje usposobljavaju učitelje i kako je ona to prikazala, što ona s njima radi, ja mislim da je to pravi put, da se neke novosti i u školama provedu. I meni je baš odlično, nije tako daleko kao London i hrana je baš bolja nego u Londonu, tako da... to je sigurno, da. Super je. Ništa, hvala. Jel biste nešto poručili našim nastavnicima za kraj? Otvorite glave, pustite da učite od drugih i vidjet ćete, zabavit će se, bit će ludo. Hvala vam najlepše.